Ngira ngo rero uyu munsi wari umunsi w'irahira rya Perezida Yoweri Kaguta Museveni, perezida w'igihugu cya Uganda, wari uri kurahirira kuyobora abaturage b'igihugu cya Uganda indi mpanda ye ya 9. Byari ibirori bidasanzwe mu gihugu cya Uganda mu murwa mukuru w'i Kampala, aho rero Perezida Yoweri Kaguta Museveni yari ari kurahira manda ye ya 9 kongera kuyobora igihugu cya Uganda, umusaza usheje akanguhe ariko ugaragaza ko agifite imbaraga nyinshi zo kuyobora abaturage bo muri Uganda. Ndetse rero byari ibirori by'akataraboneka mu murwa mukuru wa Kampala, ubwo Perezida Yoweri Kaguta Museveni yarari kurahirira kuyobora iki gihugu indi mpanda ya 9. Uyu muhango wari witabiriwe n'abandi baperezida benshi bagiye batandukanye mu bihugu hirya no hino muri Afurika, ndetse na Minisitiri w'Intebe w'igihugu cy'u Rwanda Justin Nsengiyumva yitabiriye uyu muhango w'irahira rya Perezida Yoweri Kaguta Museveni, dore ko yewe u Rwanda na Uganda ari inshuti zikomeye cyane. Minisitiri w'Intebe Justin Nsengiyumva nawe yarari mu gihugu cya Uganda i Kampala mu birori by'akataraboneka byahuje abaturage ba Uganda amamiliyoni n'amamiliyoni hariya. Ariko mu by'ukuri ikituzanya ngano nahanje kubabwira ko uwitwa Evariste Ndayishimiye yasebeye cyane muri ibi birori iby'irahira rya Perezida Museveni. Yahasebeye cyane, Evariste Ndayishimiye yasebye cyane imbere y'abandi baperezida benshi bari bitabiriye uyu muhango. Ndababwira rero impamvu ndetse n'icyatumye Perezida Evariste Ndayishimiye asebera imbere y'abandi baperezida. Yasebye bikomeye cyane ndetse banamuha inkwenene nyinshi, nibyo rero nje kubabwira muri aka kanya. Imbere y'abandi baperezida Evariste Ndayishimiye yasebye bikomeye cyane. Ngewe rero nta kindi nkwisabira, ndakwisabira gukora kuri subscribe ugakora no kunzogera. Nta kindi kiguzi nakwaka kabisa, no gukora kuri subscribe ugakora no kunzogera kugira ngo duhite tuninjira mu nkuru yacu y'aka kanya nta byo gutinda. Mite mbabwira ibyabaye kuri Perezida Evariste Ndayishimiye w'igihugu cy'u Burundi. Ariko nanone mbere ho gato yuko tuvuga ku nkuru ya Evariste Ndayishimiye, reka mbaze mbabwire ko mu gihugu cya Uganda mu murwa mukuru i Kampala, Perezida Museveni yarahiye kongera kuyobora abaturage ba Uganda. Ni mu gihe abantu benshi bakomeje kugenda bavuga ko uyu Museveni ashaje, akwiye kuva ku buyobozi kugira ngo abandi nabo bayobore igihugu cya Uganda. Ariko Museveni yerekanye ko agifite imbaraga zo kuyobora abaturage ba Uganda. Ni mu gihe rero uyu musaza buri gihe yagiye mu muhango wo kurahira akora akantu kerekana ko akifite imbaraga zo kuyobora abaturage, hanyuma abaturage rero nabo bagakoma mu mashyi bakamwereka ko bamushyigikiye cyane. Museveni rero nubwo amaze kugera mu myaka y'izabukuru, ariko yakomeje kugenda yereka abaturage ba Uganda ko agifite imbaraga zo kubayobora, nabo rero barabyishimira cyane. Yarahiye, ubwo rero yarahiye ibirori bye byitabiriwe n'abandi bakomeye cyane, ndavuga abaperezida bo hirya no hino muri Afurika. Ndetse rero umuhungu we akaba n'umugabo mukuru w'ingabo za Uganda nawe yitabiriye uyu muhango ndetse anashyigikira se cyane, akaba ari nawe rero wari uri hafi mu b'imbere mu bijyanye n'ibya gisirikare muri uyu muhango wo kurahira. Perezida Museveni rero akaba yerekanye ko agifite n'izindi imbaraga zo gukomeza kuyobora abaturage ba Uganda muri ibi birori byabereye hariya mu murwa mukuru i Kampala. Ubwo rero ibi birori byari byitabiriwe n'aba bayobozi batandukanye, hagiye haberamo udushya twinshi dutandukanye, ndetse byari ibyishimo byinshi ku banya-Uganda bashyigikiye ishyaka rya Yoweri Kaguta Museveni, kabisa umusaza ugifite imbaraga zo kuyobora abaturage ba Uganda nk'uko akomeza kugenda bigaragaza mu bikorwa ndetse no mu mvugo akomeza kugenda ageza ku banya-Uganda. Twihuse cyane mite ngaruka kuri Perezida Evariste Ndayishimiye wasebeye imbere y'abakuru b'ibihugu bari bitabiriye umuhango w'irahira rya Perezida Museveni. No kuvuga ko ubwo yari amaze guhabwa ijambo nyine nk'umukuru w'igihugu wari witabiriye umuhango w'irahira rya Perezida Museveni, Perezida Evariste Ndayishimiye yafashe ijambo maze atangira kuvugira mu mbaga nyinshi y'abaturage bari bitabiriye umuhango. Niko guhita aseba rero. Uti yasebye gute rero? Ubwo yari amaze guhabwa ijambo agiye gutangira kuvuga, Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye ntabwo ari bya bindi by'avoka yazanye, ahubwo yatangiye gufata ijambo avuga mu rurimi rw'icyongereza, amaze abaturage benshi batangira gukemanga ururimi rwa Evariste Ndayishimiye bitewe nuko amagambo amwe namwe yari yanditse yagiye ayavuga nabi, bityo abantu benshi bakomeza kubona ko uyu mugabo ataba yarize mu by'ukuri bihambaye nk'umuntu w'umuperezida uyoboye imbaga nyinshi y'abaturage. Niko rero guhita bose bamuha inkwenene bitewe nuko amagambo y'ururimi rw'icyongereza yari yanditse yarari kuyavuga nabi, ndetse imbere y'abaturage arahasebera cyane. Yasomaga nk'umwana ukiri muto mu wa mbere, bityo rero abaturage benshi ndetse n'abandi baperezida bari munyujijemo hariya mu gihugu cya Uganda. Uyu mugabo mu by'ukuri uyoboye igihugu cy'u Burundi niko guhita aseba imbere y'imbaga y'abaturage ndetse n'imbere y'imbaga y'abaperezida bari bitabiriye umuhango w'irahira rya Perezida Yoweri Kaguta Museveni hariya mu gihugu cya Uganda mu murwa mukuru wa Kampala. Ndetse ry'uyu mugabo ni ibintu bitazamuva mu bitekerezo bitewe nuko yasebye, noneho n'amagambo yarari gusoma yanditse ku rupapuro ariko akayasoma nk'umwana wo mu wa mbere. Ibintu byakomeje kugenda birushaho gutuma abantu benshi bavuga kuri uyu mugabo, ndetse ye bakomeza no kumwibazaho bikomeye cyane.